Pemirsa Pesta Kesenian Bali PKB Tambis Puput tanggal pelekutus kemargian Utsawa Parade Dramagong Tradisi seke Dramagong Sari Budaya Kecamatan Nusa Penida Duta Kabupaten Klungkung sani Presiden ngrauhin penyuan penonton. Ring tanggal pelekutus Juli kemargian sesolahan Utsawa Parade Dramagong Tradisi seke Dramagong Sari Budaya Kecamatan Nusa Penida Duta Kabupaten Klungkung ring kalangan Ayodhya. Para penonton dawak durung ngawit sampun ngosakin kalangan Ayodhya. Sesolahan Dramagong Tradisi seke Dramagong Sari Budaya Kecamatan Nusa Penida Duta Kabupaten Klungkung. Presiden ngerauhin penyuan penonton sanedat urati ring sajeroning ngaksiang Dramagong Tradisi inucap. Dramagong puniki ngunggang murde dalam nusa sani nyerita yang indek cerita kerajaan Swecepura utawi Puri Gwelgel, putra kesatria sani mepesengan I Gusti Nguraja Lantik, sani maut saha antuk ngukuhang kapitresnan ide majeng Gusti Ayu Kaler. Nanging kapitresnan inucap ake nampenin piambeng, mawinan Gusti Ayu Kaler kedemenin oleh I Gusti Nguraja Jimbaran, sani sampun mendui rabi. Pemuputnya nih I Gusti Nguraja Lantik presiden ngangen Gusti Ayu Kaler dados rabi. Sesolahan puniki Presiden becik ngelangunin penyuan penonton sani ngosekin kalangan Ayodhya sani kanton rindu sareng sesolahan Dramagong. Desak Aryani, Bali TV.